den Skopje, dobar den Makedoniju, golemi pozdravi od Novi Sad. Moje ime je Dragan Role, ja sam profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i danas sam ovde s vama ovim video posredovanim putem, nadam se uskoro i uživo, da bih učestvovao na vašem festivalu koji se bavi filozofskim istraživanjem filma i ja sam za tu svrhu odabrao film Milča Mančevskog Dust ili Prašina. Osnovni zadatak je da kažem nešto o nekim filozofskim motivima koje Mančevski u svom filmu pokazuje, o čemu se tu radi, čemu bi filozof mogao da obrati pažnju i na šta da skrene pažnju u tom visoko estetizovanom i izuzetno zahtevnom filmu. Pre svega je tu reč o problemima koji tematski se dodiruju sa s jedne strane filozofijom istorije, s druge strane postkolonijalnim studijama i tom velikom temom estetike, problemom naracije, ali ovaj put kroz prevashodno istorijsko iskustvo. Počeo bih s tim da je Mančevski stavio izuzetno visoke zahteve pred svoje gledalce. Naime, film je načelno narativan, radi se o jednoj priči koja se priča, ali sadržaj koji ta naracija donosi je vrlo posredovano i direktno ispričan. Dakle, da budem što jasniji, jedan film koji ima za temu naraciju izuzetno malo narativno u sadržajskom smislu. Dakle, ako pogledamo kritike koje je Dust dobio od inostranih kritičara, filmskih teoretičara, one su bile onako horski, vrlo negativne i između ostalog su pominjale to da Dust uopšte ne ispunjava ono što obećava. Naime, Dust se bavi problemom ustanka i lindenskog ustanka, ako želite, na jedan indirektan način, gde vidimo samo par kadrova neke naslovne strane New York Timesa koji govore o izdaji Grčkoj, Makedonaca, koji govore o 50.000 mrtvih. U tom ustanku vidimo samo kadrove koji su međusobno nepovezani i onoj publici koja sa zapada i koja tome ne zna ništa, takva publika čini ogromnu većinu, nije zadovoljena u tom smislu da je ta priča koju Anđela donosi, a to je kuda odlaze glasovi onih kojih više nema, da zapravo ta tema nije dovoljno ispričana. Počeo bih s tom snažnom kritikom jer bih pokušao da odbranim Mančevskog i da taj film odbranim, jer njegov pristup je znatno sofisticiraniji, nije doslovan i ne želi da edukuje svoju publiku, koju bi uzgred budi rečeno s obzirom na tu temu i na teme ustanaka tokom 19. veka i tokom početkom 20. veka koji prethode Balkanskim ratovima i Prvom svjetskom ratu, pa i posle dramatičnim situacijama nego istoku Evrope, koji bi tu publiku trebalo edukovati. Ali to Miloš Mančevski ne čini, stavlja čitavu priču na ravan odnos centra i periferije. Danas to nije korektno teorijski govoriti i postkolonijalne studije pokušavaju da se od toga emancipuju, a i oni koji kritikuju postkolonijalne studije žele da tako nešto uguše, kao da tako nešto više ne postoji. Ja mislim da je ta pozicija suverena i o tome nam govore likovi, odličan izbor likova, njihovih imena, koje može vrlo lako da promakne gledalcu ako ne obrati pažnju na to. Dva glavna muška lika, dva brata, u stvari su Ilija, svetozavjetni prorok, i Luka, evanđelista hrišćanski, da bi ovaj temnoputi Afroamerikanac koji je partner, paradoksalni partner Makedonke koja dolazi u Sjedinjene Države, on bi se zove Edge, on se zove Ivica. Dakle, Ivica je s jedne strane dva lika proroka Ilije koji nagoveštava apokalipsu usled nepravde, usled nepravičnih odnosa koji vladaju u gradovima, usled nemorala i svega što proističe iz toga. S jedne strane Luka, s druge strane koji u svojim
svoj apokalipsi priželjkuje period kad više neće biti mora, jedan drevni san u kojem se more kao opasnost ljudskog života negde neka vrsta nepouzdanog tla i odsustva tla, ako želite, potpunosti izmiče da bi se čvrsto tlo svuda, neki oslonac ljudskom životu proširio. Ta dva lika, Ilija i Luka, su dva brata koje su stavljena u kontekst westerna, što takođe nije dobro prihvaćeno. Odakle kontekst westerna i šta oni rade u Makedoniji, ta igra s kojom Mančevski kreće, Wild West versus Wild East, nam pokazuje da ti westerni kao žanri tekako imaju neku vrstu istorijske reference. Ta istorijska referenca je sve u jednom trenutku puštena, a ona kazuje da kauboji vole krv jednako kao i vojnici. Kauboji vole krv jednako kao i vojnici nam svedoči da žanr westerna negde ima za svrhu da normalizuje tu prolivenu krv koja ostaje bez objašnjenja i koja u ratovima nema nikakvog smisla, niti razloga, niti kasnije objašnjenja zbog čega se desila, i da žanr westerna s te strane deluje kao jedna vrsta analognog, sekularnog žanra koji tu vrstu nasilja prosto ponavlja i normalizujući je, čini je sasvim normalno. Međutim, ono što je tu ključno jeste da ta dva tipa iz westerna nisu, tako reći, nekakvi dobitnički likovi. Oni nisu došli na Makedoniju da se bore na strani pravde, kao što to inače čini u westernu. To je vrlo vešto i to sam gotovo šokiran, moram da kažem, kritika to nigde nije primetila. Dakle, u prirodi stvari nekakvi usamljeni kauboji koji žude za novcem, ali za ženama lepim i za nekom vrstu priznanja dolaze kod slabijih i bori se za njih negde stičući neku vrstu slave. Međutim, to uopšte nije slučaj ovde. Stariji brat dolazi, što je došao u Evropu, šokiran je, tu se lepo Mančevski igra sa vremenom kroz Luku, da Luka pripada jednom starom svetu, da kad vidi avion, Luka će već biti mrtav, toga više neće biti, i tehnika i zahtevi koje ona nosi, brzina koja ona donosi, pregazit će njegovog lika. Međutim, on vidi nekakav oglas turski da se daje 12.000 dukata za ustaničkog makedonskog vođu, on odlazi u Makedoniju kao klasičan lovac na glave i u svemu tome se spetljava sa najgorima, kako kaže Mančevski, i tu dolazimo do nečega što je perspektiva metropole, perspektiva centra koju Mančevski vrlo precizno pokazuje i koja će nam objasniti zbog čega nema naracije u onom smislu sadržinskog prepričavanja šta se tu zapravo dogodilo, ko je vladao, zašto je vladao, ko se bunio, zašto se bunio, šta je očekivao, kakva je bila prethodna vladavina, kakva je trebala bude nova i tako dalje. Dakle, on dolazi po klasičnu ucenu i međutim biva odbačen od Turaka s jedne strane, oni mrze takve tipove, njihovoj civilizaciji to ne priliči, ali s druge strane se takođe pokazuje i nešto što je ključno, a to je vremenska gustina koja je negde ključna tema, možda filozofska tema filma Miloša Mančevskog. U jednoj rečenici na početku nam se kazuje da tamo negde u istočnoj Evropi, gde taj ustanak vekovi se ne smenjuju jedan za drugim, nego postoje zajedno, koji egzistiraju zajedno. Šta nam to govori? To govori više toga. Meni se čini da je šteta što taj motiv nije više eksploatisan i da je Mančevski mogao poentirati ceo film, da ga je varirao, ponavljao u određenim trenucima, jer je reč o jednoj istoriji koja nije istorija, nego jedno puko ponavljanje, perpetuiranje nasilja. Ako je to perpetuirano nasilje takvo da jedan vek donosi nešto novo, a prethodno nismo stvarili, ni prethodnim se nismo snašli, ni prethodno nije objašnjeno, onda naravno da na planu vremenskog tkanja, na planu vremena koje čini taj film, imamo potpuno doslednu scenu obračuna, osveta, napada, odmazda koju taj film donosi na tom, ajde kažemo, narativnom planu u smislu nekih sadržinskih događanja. Taj film uspeva da zgusne nešto što je izuzetno dugo vremensko trajanje i što
proističe u osnovi iz naše nevolje sa istorijom. Ne umemo da tu istoriju stvarimo, ne umemo tu istoriju da razumemo, ne umemo da je čak ni činjenično interpretiramo. To je jedna od izvanrednih tačaka filma gde tokom naracije se brojevi uveličavaju. To je nešto što je uvek izraz kada nemamo mogućnost tumačenja, kada nemamo mogućnost neke vrste objašnjenja s kojim se koliko toliko moguće pomiriti, onda brojevi idu puta 10, puta 5. To je slučaj sa mnogim zločinima koji su se ovde desili. Ramayana, govorimo o starim religijskim predstavima, 40.000 sinova. Na taj način se predstavlja sa stanovišta nerazvijene i slabo diferencirane svesti. Na taj način se predstavlja božanska moć, nekakva potentnost koja je daleko veća nego naša ljudska potentnost. I onda Ramayana ima nekako brdo koje je nepregledno nekakvih moćnih sinova koji se kupaju u puteru i tako dalje. U našem slučaju, nažalost, to nije izraz neke moći i plodnosti, nego najčešće frustracije usled žrtava i ta frustracija ide tako što se ti brojevi uvećavaju i tu pokazuje Mačevski tu realnost naše nelagode u istoriji. Tu nelagodu u istoriji pokazuju vrlo vešto ti njegovi likovi koji se gube kada ona Edžu objašnjava kako je bilo 200 turskih vojnika na nekom mestu. A on se buni zbog toga što je malo prerečeno da je bilo 20. A njega to priča uopšte ne interesuje. Dakle, ta naracija, taj dijalog između gospođe koja je na samrti, koja potiče iz Makedonije, koja je sama i koja nema ni sa kim da podeli ništa i koja provalnika koristi kao neku vrstu slušaoci, publike za priču koju ima da ispriča, za glas koji ima da ispriča. Taj čovjek je došao da je opljačka, on se zove Edge, on je na ivici, njega gone zbog ukradene droge, njega će ubiti svaki čas. Međutim, ona tu ivicu bira kao neku vrstu medijatora koji ima za zadatak simbolički da njen pepe odnese i da je pokopa u Makedoniju. Međutim, ono što je ključno tu jeste da paradoks cijele teme naracije se razvija kroz njihov dijalog, jer ona sve što ima, a to je to nasleđe, ti dukati koje ima, namerava njemu da bi je on odneo. Pritom on apsolutno nije zainteresovan za njenu priču. Dakle, da to postavimo malo više filozofski, kome ona svedoči. Subjektivnost koja svedoči subjektu koja je apsolutno nezainteresovan za to svedočanstvo. Zbog čega je nezainteresovan? Zbog toga što taj moderni, savremeni subjekt iz metropole se ne subjektivira na stanovištu istorije. Dakle, njegova subjektivnost nije tu da bi u sebi, ajde kažemo, sublimirala ili na bilo koji način prisvojila ono što su presudni istorijski narativi. Kako se subjektivira taj subjekt metropole? Na novcu, na materijalno. Njemu trebaju pare. Oni slušaju samo zato što mu trebaju pare. Ona, uprkos tome, tu svoju ispovest gradi i tu dolazimo u tom građenju vremenom, pošto on uviđa da je jedini spas da prati tu priču i to je negde dubinska poruka možda ovog filma, možda od mene, ovo smelo interpretativno, ali iz pozicije metropole, jedini spas metropole u krizi jeste da se subjektivira kroz ono što je trenutno apsolutno ne interesuje. Metropol istorijski narativ apsolutno ne interesuje, ona je zainteresovana za trenutne gubitke, trenutne dobitke, za trenutne nekakve tehnološke, materijalne, ekonomske razlike, to je razumljivo. Ali ove gubitke zaboravlja. Te gubitke nam donosi taj narativ anđela. Dakle, te gubitke koji su kroz čitave narode, kroz čitave epohe, kroz čitave periode ogromnih nepravdi i užasnih, teških ljudskih napora za oslobođenje. Dakle, sve to zaboravljeno, kao da se nije desilo, ali na Mačevski pokazuje metropola može da se spase jedino ako prisvoji taj narativ kao vlastiti narativ. I šta je paradoks? Što je jedini spas, dakle, Edžov, jedini spas metropole na ivici, odnosno predstavnike metropole koji je na ivici, jeste da se okrene drugačijim svetu koji ga ispravo uopšte ne interesuje. Dakle, spas mi je tamo gde moji interesi uopšte nisu. Spas mi je tamo gde me apsolutno ne zanima ni ne dotiče
ono o čemu se tamo radilo nekada, a i ono o čemu se sada radi, me takođe ne interesuje, što spada u poziciju metropole. Dakle, iz tog sadržaja imamo jednu vrstu gesta gde i ta metropola koja je nezainteresovana, taj edge kojeg se ništa ne tiče, on reaguje kada ona preteruje. Uopšte ga ne tiče, ali nemoj da mi praviš, nemoj da me zbunjuješ. Rekli se 20 Turaka. I onda Mančevski, se vratim na tu scenu, pokazuju nelagodu tih likova koji nestaju. Nelagodu likova koji nestaju kao da svi ti naši izmišljeni ljudi, kao da nismo imali dovoljno žrtva, imamo i izmišljeni, kao da se sudaraju u našoj realnosti i ne žele da ti izmišljeni da napuste uopšte ovo mesto. Ne žele uopšte da iščeznu. Njima je neprijatno jer nestaju iz kadra. Oni žele tu da ostanu. Žele, jer su oni deo te konfuzije. I ta konfuzija je njih izmislila. I smatraju da ne treba da nestaju, jer ta konfuzija još uvijek traje. Dakle, ono što nam film donosi jeste da se kroz spas, dakle, na kraju se Edge spasava tako što pronalazi te silne zlatnike koje su Anđelino nasleđe, jel? I on se spasava i onda tu vidimo vrlo zanimljivu scenu u filmu, odjednom ga zanima priča, odjednom je pun samopouzdanja, odjednom želi da više sazna o tome i priča tu priču dalje. Šta više, on je taj koji dovršava priču, to u avionu saznajemo i tu sa tog narativnog momenta, kad se prebacimo na distancu pa vidimo šta nam Mančevski saopštava, periferiju pokušava da nađe u metropoli, unutar metropole, uši za ono što ima da kaže. To svedočanstvo je lično, ali to svedočanstvo i to je Mančevski pošten i nepouzdan. Premda tu ima fotografije, premda tu ima dokumenat, tu ima isto toliko fikcije. Hoće Mančevski da kaže, lično svedočanstvo je s jedne strane nepouzdano, a pojedinačno svedočanstvo nije pouzdano, ali nemamo drugog svedočanstva od pojedinačnog. Jer ti opšti narativi, te velike priče i veliki istorijski kompleksi objašnjenja nam više ne deluje pouzdano i ne možemo sa njih da se ostavimo. Dakle, njen pojedinačni narativ je nepouzdan, on ne želi da priča o sadržima, on priča o ljubavi, on priča o mržnji, on priča o besmislenom stradanju, on priča o tome kako jedan njen, on dođe nekakav, ajde kažem, počim, Ilija dođe počim, zato što je prisvaja, umeli su i otac i majka, prisvaja je i Ilija je taj koji je otišao svog brata da juri u Makedoniju jer mu je bio sa rođenom ženom, a taj brat odlazi u Makedoniju iz metropole da bi došao do nekih para i do neke novca za ucen. Dakle, vidimo krajnje neplemenite motive iz kojih metropola dolazi u periferiju. S druge strane, periferija se obraća metropoli, traži tamo glas, ne uspeva da ga nađe. Ona biva saslušana tek na silu i tek u krajnje bezizlaznim okolnostima metropole. Međutim, metropola kada se spasi zahvaljujući njenom narativu, zahvaljujući onom što nije ni htjela da čuje, ona se tome svetu okreće i posvećuje mu punu pažnju. Premda film ne nosi na nekom planu naracije nikakvu optimističnu priču. Meni je naročito bolno nešto što imamo svi, mi u Srbiji, u regionu, kako se to već zove, odlaske mladih ljudi. Kada Luka uzima Nedu, koja opet metaforički izgleda, ne da se, premda je dete nastradalih u ustanku roditelja, ona se ne da i ona će dalje da živi, ali on odlučuje da li će ona da ide ili da ide, da ode odatle ili da ode s njim odatle. Dakle, ako sam dobro razumio tu scenu, dakle, nema izbora, mora se otići. Ta vrsta gesta meni nije, da li da odustanem ili da odem sa nekim drugim, sasvim svejedno. Ta vrsta naracije meni nije bliska i tu ne vidim neki dobar moment u filmu, ta vrsta bezizglednosti koja se tome saopštava, ali ono što je ključno jeste da je dubinska poruka filma na filozofskom planu vrlo čitljiva, da je to jedna vrsta postkolonijalne diskusije o narativnoj poetici koja zapravo poručuje mnoge stvari i tom zgusnutom vremenu periferije, tom zgusnutom vremenu koje bi trebalo se odmota, a problem nastaje tamo gde ga ne vidimo. Kada krene to vreme se odmotava, možda se stvari slože kako treba, a što se metropole tiče jedna vrsta pažnje koja
izostaje i koja tek u nekakvim kritičnim trenucima po nju samu biva probuđena, to jeste jedna poruka koja pokazuje da tek sa nekakvim drugačijim pogledom, sa pogledom koji je upućen i tamo gde nas isprava stvari uopšte ne interesuju, da smatramo da je nešto potpuno nevažno naše pažnje. Luka u jednom mjestu kaže, kada se žale na teror Turaka i tako, pa kaže, vi ćete biti drugačiji prema Turcima kada vi pobedite. Dakle, jedan narativ čiste sile koji metropola reprezentuje, koji podrazumeva da onaj ko je jači, taj tlači, gde nema milosti, gde nema bilo kakvih drugih momenta razumevanja, neka vrsta tumačenja našeg podneblja kao ostrva Elis na koje dolaze migranti, jer svako pleme je jedan jezik, kao tamo. I potpuno neki ljudi koji me uopšte ne interesuju, za koje čekam da se nekako uklope tako što će naučiti moj jezik i naučiti moje običaje, moju kulturu. Mislim da ta vrsta narativa jeste negde globalizacijski prisutna, ali da deluje upozoravajući i da smo mi ipak nešto više od plemena koje se međusobno sudara i koje liči na doseljenike na ostrvu Elis, i to upravo zahvaljujući toj našoj priči koju moramo ispričati i koju imamo odgovornost da ispričamo, ali pre svega prema sebi, pa tek onda prema metropoli koju treba da nagovorimo da tu priču saslušam. Dakle, moj ukupni zaključak nekog filozofskog posmatranja ovog filma, za koji mislim da je mnogo bolji nego što je naišao na uspeh kod publike i kod kritike, njegovi su zahtevi i visoki i on se mora posmatrati upravo na ovaj filozofski način, ili ajde kažemo negde opštiji način, jer ukoliko se posmatra na nivou samog kraja, gde se događaju neki sukobi, gde su tu jezici razni, grčki, albanski, makedonski, turski, koje uopšte ti ljudi ne razumeju, niti ih razlikuju, ta velika publika, gde puno mržnje, puno krutnosti, gde dolaze neki kauboj, gde upucavaju tamo za neku nagradu, to sve može da deluje zaista bez veze. Ukoliko se ne shvati zbog čega je radnja smeštena u New York, zbog čega je ova priča sukoba smeštena na početku 20. veka i zbog čega se insistira na tom dijalogu koji ni dan danas nije uspostavljen. Pre svega sa nama samima, u smislu jednog odnosa prema prošlosti koji je odgovorniji i prema sebi i prema drugim akterima koji su tu učestvovali, prema žrtvama drugih i prema jednom odnosu koji metropolu uspeva da pridobije na način na koji će pomoći uspešno da je pokaže da se to i nje tiče mnogo više nego što onda zamišljam. Toliko od mene, hvala na pažnji i prijateljski pozdrav od Novi Sad.